Oh dika, nggih. Bapak saking nampi? Kiri-kiri, ngumpul kajang? Nggih nggih. Aduh, adi bungun kayak balik gong. Tuh kan satu anci maroci upah mai ajom-ajom ti nyamo mandong. Cakonen karya dini campung iga terus. Oh, Tahun lalu, ikaw, sing mujang. pilkada kan saya ngundang. Sisan-sisanan pun di TPA. Nih bulan pijal. Mah kayak mah. Oh, nah, julung pesuna. Lihat guna tak kita. Marang kita mungkin nih. Apa kruna kita pesin loh. Udah mencicing aja nacane. Cita-cita apa? Iya malu. Tadi cerita kape joget ini. Yang jongkrak. Kamu kena saya marah sama gaya mandi. Jangan sih mau kena aja wake. Ale. Dingin sajanku ini. Wah, koyong beten punan piu. Tuleng jam sia jam tengah dua marah pesu. Mulo hebat bumi di Bandung ngai karyo sasih karo doh. Apa karena TPS mengkutus nih? Hebat nih. Sekegong dua semar pegulingan tengah gong Banjar tengah. Tongos pepayas. Tongos mepayas penyangro misi siping des karena misi nasi sing. Irago pengejar kene makin ngajam gege kita jemaah ingkong harus buka ye puyung sabar pak nak mekotaan niki kumi sugih mulu mandung sing kuangan apun nyidang mekarya hebat tiap petang ada hiburan bisa nyedrankan master tampil Kak Pedro bisa nyo jani cucun nih nih pak nih tawang nih mengaikan nih tumen nepuk sekewarjo geles-geles gile-gile tepuk penasaran gitu ngujang gom ngigel tapi mental boleh diadu semangat tiada lawan
Rumah jangi duak-duak magene pesu sing mani. Dini po. Borin lebih-lebih ngajang do kene braget tulang ke ngena gitu. Ini sebenarnya nak mikirin gending nih kak kata yo. Agatnya agat sing kejes tadi penasaran. Itu di penasaran. Ya deh. Kita jebin berat. Tapi angon kenal nih buat yang boleh kenal. Pidan man ngayah. Ben marap kemo, ben marap mai panggungnya ben marap kemo jadi di luar biasa. Misi arom jeram ben di belakang dong. Buka lewat. Mula gumi di mandung mula sugih-sugih dong. Sing ada ngalahan nih kias tungkara selamat raja ngerayu nyidang mayatnya kini bukan ulian sugih gen tetapi karena semangat persatuan dan kesatuan di luar. Generasi muda, generasi tua bersatu. Pecalang kadin lahang munyi dari bongkol tuh. Kengken untuk menjaga. Ya nak mayatnya mula gitu. Cekane sukang khusus nge penggalian dana dajane khusus. Ane khusus sibuk masang retaring sibuk. Kedangnya kanti keriting. Mau blow kanti. Aduh. Yen sing ngulian karya mirip sing melebaran jalan dajane. Tapi ampun nemuluk itu tuh yen gumi ini mulu luar biasa. Nerang bukudang tahun tuh nerang telot nih. Nyobo OTPA tuh kan. Karena anak nerang tuh kene. Yang mulai bidal lewat di keramitan. Mulu hebat mandungnya. Ben 2 tahun mekaryo bunyi dang nerang. Ternyata menyalawi. Nah sing genggen tuh yang penting kan nyamu di Banyarwani kupuk kandus di kapuk bukan dan semua petang jane. Nah sing genggen yang penting apapun nih mawinan yang kendele ngaya mriki tetap semangatnya bersatu niki. Politik sudah berlalu, ide Betara tetap harus menjadi nomor 1 dan kebersamaan harus tetap menjadi yang ketujuh. Oh nanti ke perjuru mulai dong, ane mulai penapuh, ane ngelah perusahaan juta air minum, juta ada nih. Ajak mata gede ane ngelah perusahaan ada, ngigel kayaknya di pro dalam, nak udah entek linggih, nyidang entek linggih tuh. Borin nepokin PKK busan mesat sirahnya udah, buruk mirip nih kedekat. Mungkin ibu stres ibu apa terus ngayah. Tapi kok jegeng nyedang semangat. Ada nak itu ngayah terus tapi mau petuk analis nih. Ya dikiler. Ale-ale dunia nyen yang ngabuk kalung jodoh paling gede ini kita kena. Jadi kurnan jangan cuma nak kalung sampi selalu. Yang dikikan len do alit-alit semangat idane semangat mudiang iraga misi ngentek linggih sing dadi gawe gen purone sing dadi odalen biasa gen purone. Ini membuktikan bahwa iraga sarang sami bakti ring dewa linggih ide sang yang widiwasa saat maka berlingan ide berdengangan dalam pangiraga menikmati apa yang diberikan oleh ide Betara kita nikmati secara bersama-sama dan hari ini kita aturkan bersama-sama. Kuna angon kenal nih iraga kuak-kuak jam 1:30 tuh menurut jam kutus sore ke di pura wong gue aduh jam kutus ke pura pak mang yang udah ide Betara selit-selit. Nah kayaknya dingin gue ini tuh itu Betara baru Jumadangi luglik Betara ini marah kedinginan di ini gemrong gue nak kelen tuh yang Jumadangi nak kini rang dan ngikil udah keadaannya karena beringin karena memang kan tukang bunuh dia seteruk boleh tiang ngelam angku cuma agak kini bede apa adanya tremor adanya yang bahasa Bali ini apa adanya kebubuyutan tuh yang tuh ngedisin pemedak pang lu bisa pang 16 makanya gitu banyak lo kenrang lo cocok murin konen masalok nang lo bukerauhan nah tremor tuh nah kalau yang orang jadi raga di Bali gumi kini tiang mau berpikir kan gumi Bali ini jadi maka lo orang gumi Bali ini luwung nah luwung saja orang gumi Bali ini banyak masalah hari ini banyak masalah terjadi tapi jangan kita menyerah kita tetap harus bakti ringgih ide sang yang ini
Dia nyamu pangada jak megangan dingin san nih. 2 jam kacang igel nih. Udah gede wae. Nih. Ini stroke cangnya deh nih. Nih nyahe jam. Nih ngelanya mui kapuk jelakon pok. Pok. Wah, dekorasi jero di PKP. Tulisan spanduk becenik saja. Pok nih. Ini kayak nih kalau mau mulai nih yang ada karya ngentek sebong bejumah. Bagaimana kan ibu ngocak balik? Oh dika, gih, bapak sekarang napi? Kiri, ngumpul aja? Gih, aduh, adik bungut kayak balik om? Bareng bangkum nah asal mati menaik manonor cimai. Hah? Jam kudus bodi ini. Nasi kotak jam tengah sio deke. Jam 11 bin sudah basah. Gampang dini. Gampang minjep asal nu ciseduk lona betunu cangci Iya pantain kapuk mepangang di TPA cerek kata mengsep ne jani hidup api di TPA ngap angon cangaket ada gitu yen sing hidup api ini anus yen besu cuma di Banyarwani kuda bagi lepas sesek termasuk Ci kanti hamil di luar nikah buat hawang nyonyo beliang ibu BH lekat ini jangan bawa ngabo BH kemudian cino gitu melalui meratu betara cang bau jelek potongan cang cibihin jelek nah diapin cang jelek tapi kan cang sing kalah aduh gede gong ibu remele kain ini di Bandung konen pemilihan bo di TPS ini tuh kan nyoblos rangdo binjap si bungut si pemilihan tuh kan nyoblos rangdo itu kini di Bandung calon arangnya toleh pengen panggung jelas kan nyeranang saya peh bungut sih kudo saya kalah mentajian-najian karya gede saya bareng meturunan bener begini ngomong tak yang beli kaget ada yang ngigel di Bandung ajak cang itunya tapi donang ayah nah liu aja cang kalah ciu lagi hijau uli hijau keramitan demi keramitan gue sing kedo ingin yen mau melalui main konen yang kurang mondor teko nanangnya nanang kingkong saya di teko jadi sih aneh gede itu apa di keramitan kan ada kingkong berak
Dijek kumin cidang diditen barong muka bola-bolaan. Wah kumin kae. Sing ngomong kengken gong, tulungin anang. Udah barang mabuan. Bareng sadar ingin nah. Jaga nama keramitan gitu yuk. Bung sadar ingin metoh. Kuda Luang tali. nah iragom ya Setiap mai kalah cang siu sata. binjap alih Kudu manonor. man samas Weh, sama saya ngoncang nasi begenyolin aja nih. samas Sama sekali. sama sekali sih mah ayah wa uling keramitan mangi diongkos lencang len bokalah pilkada wis lah kan wajar jangan diongkos nanti udiang jangan diujut lah besok 2 miliar lah utang not Udah. 2 miliar tanah lo nih kaladap nak beli sing ada Icang nyalo anak. mau aja beli mau pendukun apa dan yang aneh lah bococo Oh, cang dari jalo. caloin mau langsung pun Udah ngaruh. sekitar 1,2 hektar Cing lah. sing tanah semu Jangan bongorin. Do cina di bidopin nyalon. hah Cina sing kalah sebenarnya. ada sing Kuang suara ke mende. Elia patuh no Mari Makanya semengan ben mendajan nah hija. dini nang kingkong aja bergaul Cang makanya uyan bin mani cang sing bin mai. ada sing Menjadi manonor samas mani ya bo kotajan telah pe cang dong. do gitu Enggak. Iraku dari masyarakat apa benci uling kerambitan demi kerambitan jaga nama baik kerambitan kengken caranya bila perlu tiap mai harus kalah Nah iya sebetulnya setiap 3 hari ngai bonres cijak cang upahnya cakalah. ucang sing nyak mai Ada itu sing lucunya nah yuk terus lagi main di jadi yang modalin tiap ketelun rang lo deh pesusing poyok kerang dan yang cilemun lengah aja nih bagat mangat orang ayah karya gede kudu liun seniman di jagat Tabanan kudu liun seniman di jagat Bali kita dipilih dan direstui oleh Ide Betara untuk ngayah di tatkala karya agung maupun dudusan menawaratne di kayangan dalam Bandung itu sebuah berkat tuh kan satu anci maroci upah mai ajom-ajom ci nyamo mandong cakonen karya dini campung iga terus oh tahun lalu igal sing ujang pilkada baru selesai nemone kedet karyo di Bandung kalah kan karyo Cijumah uga nih kan ngetek lagi di busa aja oh dini di Jawa ada ngetek lagi misi kembang api Jumah ci di depan kembang api buat di kemang api buruk buat dong mangku begini dulu makanya mending alih mangkul deh pergi no arjo alih uga nih kayak kejadian Jumah ci pergi no arjo mangku nih bangku nih pas ke pura muka lawang kan kleot ketemu muka Korea Agung juk bekudus di Meru juk mangsu mangku nih jaro sami purane makudus langsung mangku istri makin dumun titiang nyambung selang hidup pangkeran semprot ye uwur tapi sing kengken yen mangku udah di Perginoarjo dulu wong daripada Jumah cange igen ngai bes Koarjo begitu bajang-bajang runut-runut caro dini bo Wih, tapi iya. yang dini kan seken belajar mekendeng dan ini Jumah jangan makin ngigel Arjo mau balik TikTok makanya ketika ngigel Arjo ngesap kan gening dawaci kayak gening nih igen ongker bodas gitu aduh liku jenik dung sahur sauden kita saraire igen kuku radil krokodilo Arjo nih apa artis TikTok makanya tadi ragam balik TikTok tapi gunakanlah sosmed dengan baik cerokuran cange nung lakukan sih nu di ngejang bunuh diri bunuh diri sang suratmu sing kinyap nerimo bos gitu geden kini sang suratmu mau boleh bak suarane bak kayak kurang sini kuran cange kan ugane pas kampanye aja keliling sur kampanye kan milu ngayah di pura gitu nak ngerejang di pura milu se pak oyo masih latihan gitu nana milu se siduri boh gitu latihan sing milu sing dari milu latihan men pentas nih milu Bekengken rejang nangan sing ngabu ape sing isi dupo apa ya? iPhone
iPhone kuda 14 Pro Max. oh liung lapis sih 17.600 beli nganggah tuh. 17.600 beli HP. juta Cash. Nuk kadang sih di cuman bes bansos. beli HP kurang lagi bang aduh jodoh Macem-macem mang. manis kenyang nih mangku Mana sih? sujenan sih Apa sujenan pro tuh pangal penginjang kelak. Sijak ngwale. mana das gitu Begitu ning isi HP, ning isi dupe. Lu ngomendet kene. Hai guys, kita lagi ngayah di Pura Sendadi dengan api di HP ini. Kita bisa mau benet nih. oh bener Joh dupe nih moyo. Bungunnya melek KP, limane joh. Sing bener teh sanggul timpalnya kucak dupo kene. Mau kudus nas timpalnya langsung kene jadi bendese. Bu istirahat ampun dumun di banglinge. Daripada ibu di purut lah nas PKK-nya lemar. deng da pinu hebatan sih ya kurang gitu Begitu. di ngecang da lot banyak sih tain buang kok ning modalin Wong gara-gara cang nyumbang kebaya 400 kumo. di bisa buang Teko PKK mulai pas ngap dia pokoknya dukung pas ngap 400 suara 400 PKK plus suami istri plus suami dan anak 600 sama sing mang kebaya sama 20 mang kebaya men kuda man suara molas men keras gitu bin tagih kebaya dake sih kaya deh tagih buang modalin bayi men pungalan barong na oh kakak dia yang keberingkit sing ada gitu men daripada gitu purugi saja nyen makanya nah cang sing orang ngomong kosong zaman jani ya sing perhitungan hidupe saja nak pengengke misi ngentek linggih bang kengken kuning terlingi pangnya entek genah linggih hidup betara di kayangan dalam harus tuh ye makalah mendasar madan penawaratno penawarna itu tuh ne pinake penektekan penguripan pemasupati makalah raga di pura de macam-macam kayaknya dong yen menjelep ke pura si dadi ngomong kasar sing dadi ayu ucara pekas sing dadi memunyi kasar ayu ngawe karena sule sing dadi ngai kuping nak sakit ini aku ke pura jadi pura harus pikiran bersih suci makalah jangin sesat sirahe oh iya oh ibu-ibu nih cara jalan ini dong janganlah keluarga gitu cuma Pak Wayan Selamat ada nih ada gitu pidana ya mululian selamat nasibnya kan Gunung Agung meletus bener selamat ya lekat ada Wayan Selamat bodas gitu begitu berubah ada nih nyen dari Wayan dapat ngerana asal ada nak ngelawar dapetan itu nak nampah dapetan itu nak nyate dapetan itu nak ngedung kae dapetan hilang padan Pak Wayan dapat begitu musabo deso kene cuma nyuh musiso hilang taluh musiso hilang ternyata iya nyemak suut pada Wayan dapat nyen nih Wayan Rusman oh Rusman maksud Cina saya ngasal iya ke puro cek Rusman pokoknya makanya ada nak gitu cuma jadi ganti ada nih Irusman ada janji teman saya tapi luwung dolin di jamin cing ngalis lonarang gong duang barung oh ya di belakang penabuhe di belakang nak ngungsi Jen. di belakang Wandilan tuh Mun wandilan terus nang ngungsi tuh. Wandilan uli zaman antah barantah tuh. Ulin wandilan gong duang barung karpet kecil nyumbang nih sing mulu panitiang lah kada jang ci nyumbang pura ini nak pura tengat nih kengken melincar nyidang tuh jeung orang puro nih denger di tongos mepayas di luar puro berdengar masa apa serius misi aksara apa ongkep bungut ciongkep kalau ngeket si marah kamar mandi dua ada DJ ngaya ke puro si tayan ada kamar mandi dua dia DJ di puro mulu kita dini kan ada kamar mandi dua ngap serius iya kamar mandi toilet sih kamar mandi umum sih kian ke toilet jangan senidang ada sing cemik dilain dong terpaksa kamar mandi umum aneh cen di belakang toko supaya sih di jo kamar mandi umum ada itu tuh nih misi punya biu gedang hadi orang kamar mandi umum nak tuh kamar mandi umum ada dong ada bisa jelas mau didu menja kulo didu menja gitu daripada Juma sisan nih pun di TPA nih bulan pijal aneh ngorin pesunyin
Adi jiwa besu. Sengap pesung kainang gamelan. Jang pesung jang ini gamelan. Cien pesung kado naing nyiapin gamelan do. Jang nyiapin gamelan. Kira Ayo pergi bagusang Mik Cimalu, cek Mik Cimalu. Kira pergi nak meluk tin pesung do harus ngigel ado gamelan misi penabuci harus ngigel. Ngigel jang ngigel Cimalu makan besu bang sing kado gamelan. Ini ratu pejalan ceritain cicing mulai dan plastik. Nak nguang ci lagi pas. Nak ngigel nak perlu proses nih latihan agama sholah ada nih. Ngigel pang seken penabui bu latihan. Misi ngocok misi ngocok. Mau gending, kocok langsung, baru besu. GWS tuh. GWS apa? Jenik kayak itu. CGT. Kalau emosi jalan. Sabar. Nak sengap sing liwat nena tiban kalah nu agak trauma sabar. Sing ulian tuh jek menek dan senjangi celenang kejes nyanan. Kengket nang kejes. 600 sen sini. Kengket Sabar. Domiyak dini wak sabar. Si penyebab nih. makanya ciongkon ngigel. Mau gending malu mau gending kocok langsung su. Oh. Asal bakocok pesu. Apa nih? Tuh bakocok malu marah pesu gitu. Langsing nih kocok. Langsung ini kocok. Atau nyonya yang gemak. Apa nyonyon sini? Nyonya sakit. Adi bisa? Pakai remen. Muani apa mau kirimin tuh lambihan nyonyoni sing men-men itu. Oh, dia nak muan itu. Sing men ngam. Jo ada men nak muani itu ci lambihan nyonyi ci bener men mana? Iya nak men nak kengken. Loh maru men. Oh iya jumacang nasi dari kepuro nak men ngam. Yang cuma jangan men itu biasa ke pura. Sing dadi nak men ke pura letah pura nyentang sing Aina sekan munyi panyo. Cuma jangan biasa men ke pura. Jumacang sing dadi cuma nyule. sing dadi. Awak dia bisa jumaci dadi. Biasa men gede, men putu biasa ke pura, men sugi, men wayan biasa ke pura. Men catang biasa ke pura. Lihat ibu. Kengken. Men kai itu. Igal. Kocok langsung malu mau gending. Emak gendeng. Not, mau kumat aja ngurtu. Dijawab penonton. Itu. Lek-lek sih kemu. Citu moncok langsung itu melak kau. Boleh ke tengah. Ngaji. Mau gending. Kocok langsung, besu. Kocok langsung pesu. Semua leyak ibu. It cara sengap ibusan begini. Ale gamelan ke penabu kocok langsung besu. Ngana. Nih kan urusan cang bisa dulu kan. Ale. Cang lah cuy, cang. Ngorin gitu. Sing kan ngorin contoh yang sengap ale-ale, cidon ale-ale orang aneh. Lelen orang. Gending semat. Geni itu sengape. Kapan? Ale-ale cilen Ngana. Samu. Jod Singapura gending tuh sesek tangkasan. Jadi gede, itu gede. Pak, nyul. Padahal luwung gening itu. Bu jelek jani komen. Ada jelek. Tuh ngajak yo gagal. Lagune viral. Amah, kayak amah. Oh, nah, culuk pesuna. Lihat guna itu kita. Marang kita mingkini. Apa kerana kita pesun lah. Stres gitu jadi nyaman kayak we. Teranas.
Nak man ngodo udune jajang. Ingin. De kade nanang kengken. Nanang apa mau winten gitu. Serius? Pangklu mau winten ku pangklu gagal. Ada bisa. Si maro copok gagal do sombong ya pangklu mau winten gagal. Ada bisa. Ide pedares yang ngencet. Ada bisa. Meserot di teras itu. Nak po ngiring jani. Oh ngiring. Ngiring sang yang licin. Sekan ya igal. Ayo kita pacat. Apa? 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 Dia ngomong binpo. Ayo kita Ayo kita cuma cat. coba. Si boseng bisa ngomong matur yang semeton dari di Mandung ini nak pangman dia ngiring ide betul napak pertiwi matur cakupang limone Uli jatuh. nyen Betaro. ada timba jang campah kini ben puane megenep beliang jak keluarga Luwung nak sugih berarti tuh. sugih wadah beliang lebu Si dari campak itu cikan mangku sengap Iya. mangku. misi ci ben Sing tadi ngawang gitu ngomong dong. Cang sing kenal jak betaro. Cikan mangku dimengui. Betaro tepuk. oke doang mangku krepek ada Atuh. Nyen mana mangku kerebe. nih Adi bisa. dingah berita di mengui ada mangkunya batang klener Dinga jang. Bien betul rangkio. Adi bisa pak. Aja nggak. Nah gedak besang kai antam ke teras kainin. antem kita sibonya gitu naik Adi bisa mangku kerebe. sing pas purnama kesango mulih Oh, udah maci nih. macang ngap kene papo malin cang payuh di mangku pilih jadi sopo uruan cang leneng urukang Adi bisa cing ngurukang. cang mangku maluan Oh, mangku cing ngap. si ci ben mangku kan kayak ngeci Men kengken cang menggaukannya cing. ku sengap Pes lang. ku ngap Yen panyut. kunyel Yen cang mau winten. kupuk Kadenan dos TPA ruai kupuk makupuk. yen mangku nengah karuna dadi muangku muinten Hah? guru Bodas gitu kengken kerebe. urukang leneng ya urukang Oh, leneng kengken jarang lagi. Om ting tek om ting om ting om lancar klenenge kualo mantre ning sak Men ben urukang ben minggu mantrene lancar klenenge mliner wak urukang telung minggu lancar lancar. leneng lancar mantre lancar Pe duwak jeung ajen semengan di purnama kedasel nelpon nyen. pengulemannya suka titip ibi Juma dengokin ke puro oke kakek dong peh Uci ongkon nyaksi nih. nyaksi jam sio jam ke puro peh mau perongkos sirah mau kepot nangke Aduh, baju putih-putih kulit selem kayaknya cerantasan kak di balik biasa nih oh sampun sun muindan mangku sampun kini pemedak ngiring-ngiring mangku memakin mau bakti Pada sadat nyemak mik, awak di tiang kerama sareng sami ngiring mangkir ngaturang semah pangobakti duaning mangku wayan sastrawan sampun puput ku. nyen medang gitu. Nyen ada nih. Mangku wayan sastrawan. Ketuk tepuk canggu nyemak keleneng ngejar Kerawan. sing ketuk Apa menang kedok? kesiap ngejar. Ngiring mangkin muspe puyung. Ngiring mangkin puyung sareng sami. Gitu mangku. Gitu mangku. Tenang. Muang rapatas Jekrebek begumur. Wabak untuk sahabatan keleneng. Gila kleneng puk. Langsung pecalang kira pecalang. Mangku klenengmu di sini. Uling sekatu badan mangku krebek. Cien si dawang ci. Den Nyen ane mesuan krebek Agus tu dawang ci nyen. nyen. Maru cang nawang ternyata krebek ane ngenuin kleneng mangku Banyul. Ane mesuan krebek adalah Nyen. kakek Zeus. Udah. Si macam-macam. Polio mangku kena. Apa ku krebek? Hei, sudah dikido naci dumen mai ke kerabat. Ben main pangkuda ngayari ini. Pang cepok.
Cepok adik kene limo kene. Cepok. Cepok matur. Ane jero mangku lanang istri melinggih ide betaro ngadeg diajeng daripada semedon sarang sami cakupang limane. Pang sing lek adi jak penabuh itu sekan dia ciulemin main ngaturan ayah ruang barong cisayakan gamelan. Matur irago kengken bener matur ken semedon sarang sami ane ada di Bandung. Ning semedon sane wenden ring jero siaran langsung ing medsos ane sampun menyaksikan pang bisa matur pang nawang sor singge pang nawang dada titi dada pase pang seken cimatur Lek adine jak penglingsir itu wenden penglingsir para mangku para ajak tuh para surya di tiang radon di tiang seniman sanggar PKK khusus mobaleh ci ngantosang ci pang bisa cimatur cakupang limo tarik napas ngeras diri ring hidup yen sing ci main sing mungkin tunyel TPA itu ci ngrana kanya lekan itu cine cijo uning mengui itu adik cang ke siapa itu oh matur Mbak datine. coba atur ci Ngira tu itu dani semeton di tiang sarang sami sane wenten ring bakung. wey apa bakung penguci adeng-adeng ci matur pang spireng ken semetone bila perlu adeng-adeng jin koma nih gumi di Mandung bakung Banjar Mandung Kecamatan Keramitan Kabupaten Tabanan Pus Lemada Kabupaten wey Pusan ditutup Kabupaten Pegat Lemadak ketepene. nak Tabanan ini lampu nih mati kan cimador nih Misi koma. jin koma pang adeng-adeng ya dija semeton di tiang sarang sami jin koma marolah nyudan Ngira tu itu dani semeton sarang sami koma. Sane wenten niriki koma. Ane wenten ring Mandung mugi kena rahayu koma. kain mangku dibungui amah liak di Keramitan liak dong awak-awak itu ngunang liak jen liak pani sing ke Bandung adi bisa gedenan deh TPA gede liak tuh macem-macem ci doleh tuh alit-alit semangat sini lu kasih hadiah sini main besi sing ada nenya ngap ini main jadi nih kene mana nih maro yuk kuon gak di kulit itu kapain ke TPA nah singnya ke TPA ya namanya siapa? Hah? Dipta mau hadiah? Pegang dulu coba kantongnya nah jadi beli medakon spesio sih dakwahnya mah aku dosan membekal main jangan bom belanja dasar nih berarti di kantong kuda ada pes di kantong kuda ada pes di kantong 5.000 busan Pak Sengap ngemang 5.000 kuda ada nih busan ngapu pes 5.000 Kak Sengap ngemang 5.000 pin kuda no wah yang cisin cocok di saya nih yang kini pengalihan dana rugi benci udah mencicing aja nacanya cita-cita apa? Sekarang jadi di Mangku ya dari Mangku dan nyanyi sekarang dari Mangku nak jarang kita biasanya dokter gitu jadi kalau bang upah aneh kuda tadi aneh 20 boleh mang tadi 20 nah ya 20 tadi lebihan kalau bang 100 kalau bang jangan Atak bahaya. adi ngekal kede bis nyendong bis nyendong nyeng lapis Pas kaya lihat.
Kawak, duduk kawak, kakinya tekis, kaki. Kudongan pis. Angon meli apa mani? Pis kae tuh angon beli apa antam ke tas. Hei, Wong baras banget dia. Otomen sing mesti pertanyaan gitu kena pis kae cuma. kudusan pis ini. Lo ngetes doang aso. Nah iya pengangon satu doang rasa berarti ben sadak. Ah. Nah kini nah Raji kan belum dipajak cang. Cang kelaju ulah nih bu. Nukung sengap dari calon kalah. Dijo-dijo cang mau blacklist. Cang bang nih. Maksudnya Rajian kalah kan mas. kae sing mau banyak mayo. Kan do kae ngaya lan pes dua no. Dijajang cipes ya. Di dompet Dompet dijajang. di tas ya. Tuh dia ditacak berpikir. Mulai duni nyengelah dompet mana dulu misi pes legapo 320 hasilnya satu sengikan meyatnya dini. Oh, miarnya jika bakapar. Punya apa masalah meyatnya satu tali. Daripada beli rokok, coba pikir beli rokok juga udah bungkus rokoknya nih. Jit 40. 40 awai. Awai lah bungkus Bener, 4 hari 4 bungkus bener. 5 hari 5 bungkus pitung dino pitung bungkus Iya 4 1 kali 7 4 kali 7 21 28. di Joci masuk 21 benar bahasa anjing renenan main otak situ Jangan belum 28 280 benar nyidang ngumpulan pipis seminggu yente puniang kepura seumur hidup angon cibantang bakti singa sing ci merasa kecewa. Nah jangan takon ya Ci bisa merokok Sing berarti sebetul 1 bulan ngelah cipis 280.000 minggu ci dijom lah sama matematika. 180 cing lah seminggu jangan takon kenci kuda bocah dan mapuryo di pura. Wah so Yang sekan mah punya ujang pes jangan bang cina cini. Cangajen ci mapunio mungkin tuh bang na ben nak cene konyangan tuh bangnya sepalan ci mapunio. Dalam yang sadak ngapa kedang Ujang bet. sing dak cang ngomong jak sengah pedalem panyol do kediang do pesna bawa 100 bang nak nih ben sadak do domane dalam panyol Dalam panyul siapa sing tawang cia blok Dalam. saja nih. dalam ya Kapuk marayom bisa dalam timpal. Nyen sebenarnya belum. Kisah bisa dalam timpal kapuk maro bisa dalam timpal. Oh kapok mendalam ci pesi je. Pes cari nyen san ngapa pes ye jangan takon jaji dijajing yang pes di dasa sengape. tas sengape aning latas di sengap Sengap busannya ngapa main pes sengap hari jangan tak yang ciri pes Adi ruwet benci gara-gara 300 di masalah nih. menci nyemak pes cari. Sangkan nyemak bang iya sanita 100. Nu ben satah kan besar kecil. Nyatane cang sing ngedeng apa? Engken maksudnya. Nah kini nah cang kain kejadian kini tuna si cang di pulau dalam Yuk. lantas timpalannya nyemak pipis terus sing nganten. Yuk tunas si cang yuk. Aduh betar rengkengan dalam sapa sira nyemak pipis satak tali nike madak satak tali nike anggene biaya ya kayang niki kalante abenang di tiang ragane di panggung tibah raket yang sing ada keluarga ngokin kal dikit nu tiang di DPA delon nggih Laksmano. pulang semano saksano doa ci sing terkabulkan Aku sing ngedolin cie. Botar kabul. doa ci sing terkabulkan sing mungkin ide betara di Manung mengabulkan doa ci ngeremasi cang di panggung tibah sing mungkin adi sing sing hidang cang mencelep di saja sing yen yo mengkremasi sing idang di panggung tibah di DPA terus Yuk apa ya kumaya? mani buat doa bunyi do telepang kebuka nyugading adi sing bes cenik bungkai Apa no? waluh di joli ya cang di garase lagi
Yen di rong telu gelat. Bisumpak rong telu nih. Igel. Bukan nangan tapuh. Konden. Igel. Cici lah benar po. Ayo, ini kamu ngambil nih. Igel di sana. Nah yang boseng mulai ya Cang. Halo, dodong mulai nih. Do mulai. Pesta singa bos. Ngambil apa sih? Oh, main pas kontrol. Sengap memang hebat nyul. Alihkan satu dia alihkan nih. Tawangci kenapa ciongkol ngigel? Kenapa? Pangci engsap ken pis cibin satak tuh. Pes yang malu maya po. Pes ingat kena pes tak yo takik. Pes Cang. Yen cang saja ngemak pis satak cicang bani di panajang ben bani kelemangku angkuk cang. Oh ya paning masuk. Cang bani gelam angko apa kewah nu wak kini terus. Sa bulan tuh gue bencakin ini cuma. Kali yuk Cang rugi. Nen malu peserta. 500 busan 320.000 busan di berjuang 100 kena nih toto neng tonu ben sata ben 20 nih dicok. Pejak pripet di Ciaja. Oh kan mereka dua ngasan cikin uliangnya dah. Seka besi yang ngaku. Mara 2 ben sata nih. Kain namang si kai takut ini po. Belen langis tapi nggak po sakan nih po. Cangseng lah. Mobil cangseng misi langis busan curug jam siap panggung mulai gitu ci. Jam siap kuang molas nuju maseng buang melangis. Po diolas po. Cang ujang kepan ada cang apa pecin 5 cang nih. Nih, Paniki seng naik. ada sing naik. Nyoren cangnya bapak cangin nyemak pes. Bapak sih mau mati non. Oh sajo. Igal. Dona nyamat bapak dia bawa mati, bapak cang bawa mati, bapak sih konen mati yang bapak mau. Yang bapak sih mati cangnya makidong kemo. Kidong sih kamu, kidong apa? Lu kayak tuh, mamiu. Dong awak cuma betul nah. Nyen orang ci bapo, cing lah nanang, cuma cangnya orang ci. Nanang situ. Apa nanang? Nyen tuh. Ayah. Ane menjalan cerita mata gede mata. Apa mata gede? Kini menjalan ijong ikel ngap. Setruk. Oh, berarti liung belanja berarti. Ada gitu? Man setruk tuh. Nanang cang samurat rematik setruk. Liu sajan borong penyakit Makanya cang berpikir mencang asa bonglah ramo itu bingung cang bidan cang tay ngelah dadong. Umur nganti 123 tahun sing mati-mati. Gelem bangun sing dangap. Gitu. Ada nak dua ngorin yang paengal kone mati dadonge dijaya sirap balik aja sirap keles kone genteng besi. Pang mati. Pangnya mati dadong cang. Bunyu keles cang genteng balik aja ngap. Sing mati dah dong jange. Begitu gedak pasang jange, ingin pemupuk cuma cang sih. Mati langsung. Blok nasi malu. Iya jani nanang cipainggal mati. Lambangnya jemak. Kablongin nas. Adilah umah cang sing silamang. Serius? Demo langsung terpal. Gitu. Matian nanang cima. Daripada hidup kalau kelawat ada aneh. Kamu matian nanang cipang ada jak reuni di Swargan. Jadi cikan sing lah nanang, sing lah nanang. Sing lah. Yani ada nanang jado besi anggaplah nanang cini nyul anggaplah nanang cini ngap mani panyol nung lapana cini ni nomor 2 kone ngetelu bulanin. Omen kok. Anggaplah nanang jantung pekat dari panak cie. Sajan tuh. Ci masih gitu? Bukan ci gagal dari calonnya nawang ben limang piban cikal melingih jadi culingih. Nyen kalau kunci berangkatan kan cikat dan kala cikal mewindan. Jika mau jati, anggaplah nanang cantun nanang cini ngap, iragom nyawa jatlung lah nanang besi, aja unyu nang pangarahayu. Benar tuh ngap. Benar. Nanang cie bomati, nanang cie bomati memen cinu hidup. No. Memen cie, No. keke nasan bang cepok-cepok nanang cange. Perkosa si memen. Apa perkosa nanang cang, perkosa aja memen cie.
Duh gitu anget panjul sedang sukses ya nih. Hop, Ye, selain dari mangku ngelak pekerjaan tetap. itu mah kayak. Di Ubud lah nih. Oh bidan di Ubud. Di Ubud di setoran. Oh, bagian tiket tuh. Si Mending ngumpul-ngumpul restoran tuh. tiket tuh di bagian tiket. Restoran orang anji tuh. Sing toko sama makan. Restoran. Oh, restoran? Restoran di Ubud. Restoran apa? Tetek bengil. Restoran apa? Tetek bengil. Bebek bengil. Bebek. Oh, bebek. Cana Jawa kan sing bisa ngurin bebek. Oh bisa? Contoh tuh kan besi. Oh di bebek bengil. Bagian apa itu? Muput bulan tetek. Sekarang naik mubut bulun bebek. Oh. Nun itu. Sing mau pecat. Adi bisa. Tuh gara-gara sing bisa ngomong Inggris tetantu pecah-pecah itu terpaksa pindah megai. Di Jawa kayaknya nih. Di bank. Bank BRI. Sing Dan jangan kantor nih. BCA. sing dia Bank kodeng nih. BPD Bali. Sing seni tuh. Di bank tuh bagian apa? Akunting. Oh, gede. Berarti sarjana ekonomi. Di bidang apa tuh? Di brankas. Oh, Beliau bisa. paling sing cimo gaji ya bulan tuh 10 juta. 10 minimal. Man 10 juta. Sing Di bank di nih. bangunan. Akuntingnya Angkutan dan tinting-tinting. Oh, ini di bagian berangkas. Tuh, Bo. Apa? Barang bekas. Berarti sing megawe adane di lemulung. pemulung sih ada nih nong cie. Kan keren nang deh. Itu satu igel. Pas sing bocol, bobong gambar tuh, payu gambar. Pas sing dingin, pakai tiara gawata. Sing dingin. Mulungnya setelah nih patung ini ngap. Ya, Udang Islam, kalamuan Islam jauhnya. boleh kapot andus. Kan mana bosen masuk. Tenang. Semedan yang gemuk Buat yang lampas siri waludak. Iya, kewijah mari kenang ke diri diraja. Oh, para kelawan, para waktu tim sisio bersama. Gambar laput ciga enak tuh. Bin, mata gede bin, balang sangit. Wes sungut nih. Bungut cipo suwut nih. Dijam lajang ngigel ngilihin sate gitu sih. Marau kesana sih. Munyin sih. Aduh munyi gede pesu. Sap. Pas megelak ngemone metakon. Dona munyi gede pesuang munyi jenis tetap. Nah, masih ngaya menyejenik angon ngelekai kan.
Nya orang ayah. Mau badak nih. Syih. Nyamo di Mandung, nyamo sugih-sugih di ini. Konyo seniman dilibatkan, semua unsur dilibatkan, semua komponen terlibat toleh papan dan punyo bak kati kedo semangat meyatnyo jek campahang ci nyaman. Ci jak duwo. Ngen malu. Genggen. Juang mau pisang setak tuh. Ci pipis kira tak sia duwo. Ijang warga asli Kerametan minyak suhu sedang ngayah jangan nunas kajengan. Minyak yen banget. Yen minyak bang pejati caka sing ide pipis ngap. Ijang ide pes bolong dase kepeng. Tuh kan. Dase kepeng tuh ide jang pes bolonge angon jang netahin pes tuang juta. Coba dan si jelemu pegawai bank. Oh bangunan. Bang. Si Dadi ngoran bangsa. Ini orang tadi. Nak gitu si Dadi do ngomong kasar kondisi Dadi. Oh gitu. Oh. Minjem rando do bang ngomong kasar. Adi do. Manusia, kamu tolong datang ke sini ya. Yen si Dadi ngomong kasar jak nak lenan tapi yen si jajang si Dadi ngomong kasar. Adik kita Ratu marah ini. Wih, sorry Ratu. Dodo satu Genggen. Gumi di Kediri Raja budi ngaji. Mabuk. Sing suwun-suwun nak sakit saja sesukat ane madan diah ratna mengalih ke Wangsulan. Apa nih balik hari itu? Balik kange pengelamarannya buang diah ratna mengalih juang. Dia nih ngap. Utus seide sang meragem pubahula pangidang wali kang ane madan lamaran. Lamaran nih. Dituduke ide diah ratna apa dan Sri Walula Dengira. keutuslah Irarung. Irarung utus nih. Jani pemutus Irarung mai ke jagat ke Kediri jeklah nyamo kena gelem. Ibi sanjo dingah berita nih. Ajak ngoto jam sio tiba-tiba jam daso mati. Nyaman sini mati tuh nyul. Nyaman sepangi nyul mati ngap. Iken mati nyaman nih. Baik nyaman sini mati. Iya dia mati nak mulu pedoman hidup nih monto. Nah dodo sangat sangat. Nyaman sini mati. Si Batis nak kenya kedonya sakti di waluna deng Ulah das gitu. Jani doi rago ngawak-ngawak tau pangsing ngancan uwuk bumi di Kediri Raja. Kengkeng jadi. Lah ni raga tangkil karang kepadian tau petangkil nani Gusti Patih. Iraku tangkil. Irago mapau ngatur nani Gusti Patih. Oh gitu? Tau Ya semua gitu. Lalalala. menjago malu jago pangsing ingalan uwuk bumi ni. Nah. Ci menjaga di bucu, cang menjaga di bucu. Ci dini. Oh, dominan. Ada teko nak bisa melihat orangnya. Iya nado teko liak ane jenik, Kau motor jenik orangnya. mundur sini. Apaan sah? Oh iya nado liak gede, Kau truk. tuh kode nih. Oh, semakin gede liaknya semakin gede loader. Asal jenik no apaan sah? Nih buat bulun liak keles besi. Jen belum lihat. Belum siap non. Belum siap. Belum siap aja nih bawa main. Ingetang. Lihat betul lihat. Jen lihat. Tuh liak gundul. Sing lihat gundul tuh. Apa? Lihatnya kena rahasia. Melem di pura tuh. Aman nggak? Aman nggak? Aman, nggak ada liak. Aman Yul. Masalah tuh liak jenik jok orang di sini. Aman Yul. Orangnya ada liaknya nak. Aman nggak? Aman. Ayul. Kapu.
Aman ngap. Dole masih dole. Payul. Ada Bu aman. Aman ngap. Oh aman. Aman Yul. Adi dingin bumi ngap. Aman. Yul. Kalong bulun jering. Ah, jering belum kalong. Aku kalong belum jering. Aman. Yul. Di tumpen ngejar jeung orang aman. Apa dengar? Walo. Wariko. Ada cari kolok di keramikan sih. Oh, apa? Leh. Guru lengah. Apa tu kuci? Ada sing apa Adik itu muan keruno jadi. Lengah netilah, gigine kok samrak. Nyen. Lengah keruno. Jangan bongkol. Adi dado depan Yuli. Adik cerita lawak Bu. Coba sih main adik lawak kang itu nah. Aman ini. Oh. Wahai kamu yang di belakang. Ini di belakang. Meswah. Mudah. Sebentar gensie. Mudah. Pedih minum naik pas mudah. Teman menyonyo ni. Patuh nonyon. Mau mulai hilang munyeci minjam angkian cikali langa. Menyamo jadi kejes lah. Woi. Adik dulu mancang ni. Woi. Adik mesti. Coba ulang. Woi. Kamu adalah murid bandel, sudah hari Rabu belum potong kuku. Cukup bloknya nah, ada gitu, betara nih non. Tumen nempuk liak ngomong tapi sih mau kemikan. Bos goloh, tapelmu bos goloh. Uli je. Nih nunjel TPA. Tukang kene pemadam itu. Dong dilengar-lengar lu nyot. Apa ale cimai? TPA kebakaran.
Ujang? Oh ya boleh main. Ngungsi. Habisin si Nyonyo ya. Merah tuh Bunawang ibu dari Celuluk pasang lah Nyonyo. Nyonyo ini mau kutang ya. Duh kutang si Nyonyo. Ini Bu, lihat bantu setengah. Nyonyo saya bu. Lihat setengah mateng gini. Gini caranya. Pangsing bocol yang ngeliat tuh. Nyonyon cang sini nih. Aduh, cici. Diji. Cang metakon keji. Nyenyet. Sing bisa morahannya. Sotok cang berdiji jadi. Nyenda. Oh nyet. Namanya. Tunggu dia Pak Milu gigel. Murah penjai sampai. Sampai mulai itu. Yang pada sampai. Terus nama. Tuh namanya kaya. Oh mata gede tuh. Adi bisa pun gitu muan itu. Keduaan. Orang ini Milu gitu. Oh, Dari apa? dari dulu orangnya. Nyen ada aneh. Wih, mulai nyonten kembali gitu. Kebul gitu. Ada orang nyonten di kebul gitu. Ada orang nyonten di kebul gitu. Kita dulu. Ien kita wanen ini lawan sengat. Mai. Oke Ken. Ken. Sik nyak keliannya apa ada di Celuluk tuh. Nyo ini make ada di Celuluk. Pakaian Dari apa kau nih? kelian dinas. Beci baru kalian dinas cak kepala desa cuma segengge Di kepala kelas nih. Ya kene mul. Yang saja Ci Sakti, ayo. Adinya acum-acuman kini sih ya dulu. Nah, oper. Ada Ci kiper. Lalu badirin, ini dia tendangan penalti dari Kapten Subsidi. Subasa di Jepang di Bali subsidi. Sekan si kiper. Sakit ngapa? Ada sakit. Oper. Ya akhirnya dibawa oleh kakek Sugiono dan langsung ketemu sama Miyabi. Lagi tembak gol. Malang pakai bawah sama sana. Kartu apa man? Kartu kuning kok nih man. Jadi kini, cuk. Oh ya malu. Tadi cerita kape joget ini. Ayo. Oh ternyata kita gong kedot rai. Ini dulu. Jadi gini, orang ngajak gurun nih, salah jangan ngejuk utusan. Orang yang gurun nih, mungkin yang penglihatan ayam di dirah horin mah. Nah, mau, boleh. Nah, Yang saja waneng gurun sini duel metakin aja saya. ngoyo malu tumben liak mono di Enggak. kelian tau. Dah, doja kalian yang biasa ngelawan kepala desa. Bumbut sih. Jadi gini, Enggak. kangkil kepuri, Lalalalalalala. sekarang kebajan pangsing mulia niraga ya.
Benyah kumbi di Kediri. Sana cibit si je. Belakang. Buka kalian. Keras udah sengap dong. Jodoh. Beda. Kain kudo mah bener. Pangadi tekel sengap. Kegiatan. Apa kegiatan? Kagiat. Jangan info. Terus meninggal gini belum dia pendidik. Ijela kun sengap. Kecewa ya sudah ada milih kon ini. You know makan mulai pinpok. Again, warak. Sik. Hijau marau. Di pewarga malam tuh makan. Makan saja. Ya, ini bumi genting tidak makan. Nak mapo dan ini nak mapo. Nah ini, nak lapuh. Jung ketakut, nak mampu jadi nak lapuh. Ada aja ke puskesmas nah. Puskesmas itu dah jangan. Gelaan malu dong. Selatan. Di josan resta mapayas gitu kumis beneng. Cara sepat banyu. Ada tuh mencang nepung. Yang ngama-ngama. Awas. Hah? Ada pergi ginyuk gini. Pas demprak nu makan progino demprak. Oh, gitu? Lu makan sana ke? Oh, tuh. Ditanya nak bawa gitu kena ke? Lu nang tanya bawa makan busan, tapi gitu ke sini anak ke? Nah ini makan mencelap malu makan ya. Makan mencelap apa makan malu cen maluan mencelap makan apa makan mencelap? Kalau lihat juan tinjah besul. Weh, ini bawa pulas siap mah. Yang nibo kiak pulas. Apa yang nibo pulas kiak? Di Jawa ada wikil megelang jam. Coba keles ongkos jam nih. Oyong malu awak ngigel apa fashion show nih? Lebat. Udah uang sih. Apaan sah? Sebenarnya jangan kru. Tadi di pas untuk merokok. Itu benar. Cara mau impus tepuk jangan kero. Tadi jekene wakil pedalam canggung Nah, itu bidan. satu langsung beli kacau ini. Ulun bidan wakil kumat kene gong. Aku pedalam kero. Nak pedalam sebenarnya Seletan gigi itu benar malu nak kero. ngap pedalam wijil berat. Saya nggak tahu linggis ini yang ngalih selatan nih. Sombong ibu. Pedalam wijil berat nak. Ajo bu. Uling pidan mah berat. Oleh kok jam. Sing sama dakit yang ada sing oleh uling pidan berat. Sih nawang bu. Pingin ke bu? Kayak aku minum semen 3 roda. Apa dah. Iket. Oh ya malu. Di zaman bong cerah jerapah gitu. Terus kita ngisi keras itu. Wah, kayak bingung masih aja ibu orang. Ibu kamu diang genit. Nak marah metado kan gede jadi tunduk. Oke, itu peh mau metade dong. Nyorang oke sampah, cang oke sampah, lo sampah. Gini, nah ada berita sing itu DPA pun gitu. Dan punah pemadam. Hah? Teleponan pemadam? Sing ane nunjel kone walu nade. Kagil. Pedawak ke munyin ibu. Pisan kita tinggal mantri ya. Jadi kini cang laporan gumine gerupuk. Oh benyah lah namu mati. Ane pedalam wijil. Asma. Teleponan Gerindra. Lalabe
kan dia. Hah? Lalang ya, asma orang bu. Oh, lalang ya Oh ini. iya, ibu dong. Sana keren. Iya, keren. Aduh, jauh lebih keren. Iya, lebih keren. Apa ya sih kena bang orang kayak genggean sih ya? Nah kini nama kudu hawai boleh kerambitan mo. Ibu curhat nih. Di hujan nekat itu. Oke aja sih. Ya. Akhirnya di barengmu aja sih. Bener-bener sih bergaul. Doang tiban sih bergaul bencong-bencong sih nih. Nak wani bener-bener dajan gitu. Bener-bener kita jalan ya. Ayo aja udah aja ke. Kini nak wami gusi main na. Jake po jaluin to wang ramang sing minake ya. Aro patuan jangor mo. Umi gerupuk. Wale aja wale. Nak bumi gerubuk apa wale? Semua berubah keken benar jadi. Nah tuh becangkan melapor mai karena gumi gerupuk. Kengken bener nih kan wajah dua nih ngabo langsi di balai gede. Kengken bener nah. Cuma gemelang itu jangan ada masalah Jawa tuh gitu. Kan masalah apa tuh? Kengken tuh. Baju nih. Jangan baju cari langut. Ayo nih. Ayo gue jahat. Keken kaluin baju nih. Dok, jadi gaji kan? Daun hande, kajodol ya. Ibu ngawang sing kajo Wah, kan ibu paling. Gua mau keluar hidup di Bandung, Gong. Nyana nanang. Lindung. Bukae aja masuk. Duh, yo. Oh, izin dong ya. Pak, izin Pak. Adi Pak Nung gitu nih. Lindung bo madep di Banjar Kukuh. Bo dari nasi lindung. Bener nanang lindung awak cerekulan debut sama. Gini. Cici tadi mencici jak iyo karena bapak nu ayo sakatan ngajak iyo benernya awak mau Bayar? Iya. Oh yang ini pasti mau kelut sama dia dong ngigel semua kebeleleng kini nah. Tuh nih kelas meledak. Sing tadi milu igal ke beleleng, Pok. Tadi milu tapi moyong di ban. Wakenya nih duri moyong ngejang jongkrak. Sama kena saya orang saya gaya mani. Cang sih mau kena ngajak wake. Nenek apa juga jalan arahnya sebenarnya. Cang sih mau kena ngajak wake. Nah kene pangsingalan mulai belianyen. Kene gongnya. Hah, umur? Ayo ngomong pemain nih. Saya cek udah bedan man budi pekerti. Mangku ya mau ngomong tuh kaya aja maru dicampah. Kene manis semengas kuli megah. Apa dulu aku? Manis sore di kuli megae singa di circle dajana ketebong di liwat tuh bu. Ajak bae sebawain mende. Sing kayaknya ngengir dong. Kemo abo bae sama nyambung tuh. Ya gini, Bok. Ake, wanang ide sing bawa ake ya. Nah iya, ake sih ngerti semuanya wane. Nah, pokoknya wang lapor kumin ake gerubuk. Ibu ngomong betul. Kayak kiwan nyelek betul. Nah gini, cang lapor bumi gerubuk. Pokoknya kengker benane tangke ke Gusti Patih ngutang. Nah, kalau dingah berita busan ada nyamu di penarukan saya ngirim WA. Yeh pasih di Pantai Klating bopak ke. Ada nanya? Hah? Ada nanya? Kurami mar menyat-nyat yang. Dadar. Hah? Apa udah kisan? Aduh, oke pertanyaan saja wah. Gitu gak kepo. Baik, ada deh. Mana kayak mau sih? Mana kene maman gak ada dua. Apa maman? Itu yang. Ibu sing bisa masaut. Nah kini yang beli punto beli wijil,
mapan jagat kerupuk jadi beli putu beli wijil makin lanjutan Selain yang beli tugas saja tadi, Oh. mungkin sebenarnya lindung kena goreng. Beli lah urut. Hah? Bung aja, nah bayar aja memang ini. Nanti apa laki kau jadi itu? Gua kamu dia apa lu? Motor ya.